Argamsa fannooti arrees gaariidhaan bo'ee dhugaa mul'isuufi. Damaraan mallattoodha argamsa fannooti arrees gaariidhaan bo'ee dhugaa mul'isuufi. Damaraan mallattoodha argamsa fannooti arrees gaariidhaan bo'ee dhugaa mul'isuufi. Damaraan mallattoodha argamsa fannooti arrees gaariidhaan bo'ee dhugaa mul'isuufi. Damaraan mallattoodha walitti qabamu damaraan mallattoodha omborra ibsamu damaraan mallattoodha katiidhaaf gogaa damaraan mallattoodha kadhannaa bitaana damaraan mallattoodha walitti hidhaana damaraan mallattoodha fannoo ifa goona. damaraan mallattoodha argamsa fannooti arrees gaariidhaan bo'ee dhugaa mul'isuufi. Damaraan mallattoodha Icheetiin argatte damaraan mallattoodha otittiin illeeni damaraan mallattoodha barbaacha yoo deemtu damaraan mallattoodha Yerusaalemiini damaraan mallattoodha amantiin argatte damaraan mallattoodha fannoo Yesuusiini damaraan mallattoodha argamsa fannooti arrees gaariidhaan bo'ee dhugaa mul'isuufi. Damaraan mallattoodha waggaan biraara damaraan mallattoodha yemmuu dhufu marsee damaraan mallattoodha ayyaanni masqalaa damaraan mallattoodha tawaahidoo boonsee damaraan mallattoodha guutuu biyya keenyaa damaraan mallattoodha birmaadummaa labsee damaraan mallattoodha argamsa fannooti arrees gaariidhaan bo'ee dhugaa mul'isuufi. ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni qaala edenne Ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni qaala edenne. ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni qaala edenne Ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni qaala edenne. Ni argame fannooni kunoo ni mul'ate ni argame fannooni akkamiin nookataa ni argame fannooni dhugaan badee nafuu ni argame fannooni ture injifataa ni argame fannooni fannoon humna qabaa ni argame fannooni yoomuu ni mo'ataa ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni qaala edenne. Ni argame fannooni dubbanna yoomuu ni argame fannooni abdooksina seenaa ni argame fannooni mormatti dandeetu ni argame fannooni dhaloota barsiisnaa ni argame fannooni daangaa biyya keenyaa ni argame fannooni ittiin kabachiisnaa ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni qaala edenne. Ni argame fannooni dhugaan calaqeedha ni argame fannooni warqeerra kan caalu ni argame fannooni fannoon qulqulluudha ni argame fannooni ejemne
Diinonni nawwaadu ni argame fannooni diinonni fannoodha ni argame fannooni sichi lafa laalu ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaane ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaane Sinarayo gamada fano
Mano sa falmata
በመስቀሉ ገደለ በመስቀሉ ገደለ ነሞታ ፈይነኔ ፍሬ ፈኖሳትን ነሞታ ናገኘኑ ፍሬ ፈኖሳትን ነሞታ ፈይነኑ ፍሬ ኑና ፈኖሳትን አጅሴ ኑና ፈኖሳትን አጅሴ ፈኖሳትን ነሞታ ናገኘኑ ፍሬ ፈኖሳትን ነሞታ ፈይነኑ ፍሬ ነሞታ ናገኛኑ ፍሬ ፈኖሳትን ነሞታ ፈይናኑ ፍሬ ሞና ፈኖሳትን ዋሪዱ መስቀሉ ዋሪዱ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ አብርሃ ዋሪዳ መስቀሉ ዋሪዱ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ ዋሪዱ መስቀሉ በጋያኖ ወጋትን ነጋን እንገሰረ እንጀራ ዋቀየን ገለቶን ፈቃዳ በጋዋቀየን ጉያ ራትን ሲንገ አያና ያና ጋሪ አያና ነጋውን ለኬኛ ፋቶን እንደና ዋቀየን ገለቶን ፈቃዳ ከመገመለ ከግዚያውን ተቀመለ ስሞታ ቅዱስ ሳብላ ካዛላ ከሳክር ሁሉ በቆራቀቀና ሁሉ ልሳን አንተ ታላቅ ማለት እግዚአብሔር ሰው ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለሁሉ ተስጋ ወለኩላ ዘነፍሰን ጸው አቀበ ከበማርና ቅዱስ ወልድከን ዘእብን አንተ ሙሳ ሶበት ጸልው ከመዝበል ሰላም ለኪን ንበል ሰላም ለኪን ዘንሰግድ ነብለኪ ማርያም መነን አስተበቋኪ ማሮናዊ ተማጸነብኪ ቤምታና ሚክ ወያቄ ማቡኪ ማሄበረን የሙ ድንግል ባረኪ ጸሎተ እግዚእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታፔ ነፍሰ ለእግዚአብሔር ታሰብ መንፈስ በአምላኩ መድኃኒት መሪማ ማላመቱና ጊዜ ሲያዘበዞንም ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረኒ ተለብያተ ቅዱስ ስሙ የሳሃሉን ለትውልድ ትውልድ ዘላ ይፈርሁ ወገብረኤል በምዝራት ወዘረሙ ለላኩላ ልቦሙ ሶሙ ያያላን ምናብርቶሙ አእምሮሙ ለቱታን ወዝቦም በረከቱ ለሪባነ ፈኖም ራቆሙ ለብራበት ወክፍ ለትለቁ ዝክር ሳሌ ዘብረሙ ያዳግነ ለአብርሃም ወለዘረ እስከላለም ለብፁዕ ወቅዱስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ አባ ማትያስ ሲቀበማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለብፁዕ ጳጳሳችን አባ ሳዊሮስ ሲቀበማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለደብርነ ደብረ ሰላም ይቀበማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለደብርነ ደብረ ፀሐይ ይቀበማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለደብርነ ደብረ ስላሴ ይቀበማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለደብርነ ደብረ ፀሐይ ይቀበማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሀገሪቱነ ኢትዮጵያ ይቀባማ ተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነፍሳተ ሙታን ያደነውማ ተወልዳ በጸሎታ ወበስለታ ከመቤታችን በረከቷ ረድኤቷን ጣዕሟን ፍቅሯን ያውልብን ያሳድርብን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎታችንንና ልመናችንን ይቀበልልን ያሳድርግልን። ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ጠብቅን። በዓሉን የሰላም የፍቅር የአንድነት በዓል ያደርግልን። በሰላም እንዳስጀመርከን አምላካችን ፍጻሜያችን እንድታሳምርልን እንደምናለን ማልዳለን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። ያስተበቁ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዝክራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ንጉሠ መስቀሉ በአፍቅረ ረድኤቱ ይራቅም አይከለም ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት
ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚእ መሐረነ ክርስቶስ እግዚእ መሐረነ ክርስቶስ እግዚእ ክርስቶስ እግዚእ መሐረነ ክርስቶስ እግዚእ መሐረነ ክርስቶስ እግዚእ መሐረነ ክርስቶስ እግዚእ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም የእሉ ወረዳ ቤተ ክህነት የየስራ ኃላፊዎች፣ የየአድባራቱ ሰባኪያነ ወንጌል
አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ሕፃናት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ማቲዮን ዋቀዮን ኬሰን አከሞልተኒ akkamiin guyyaa har'aa kana geessanii waaqni gooftaan keenya balleessaa keenya cubbuu keenya osoo nurratti hin lakkaa'in arjummaaf jaalala isaatiin nu eegee guyyaa har'aa kanaan kan nu ga'e maqaan waaqa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajameef ololu kan jedhe nuuf haa ta'u. Mee waaqa guyyaa har'aa kanaan nu ga'e lilchaa galateeffadhaane በእውነት ይገባዋል። ለዛሬ ለዕለቱ ያደረሰን አምላካችንን በእልልታ አመስግኑት። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ከበጀ ሳቴፍ አመስ ገበላ ሰድጉታ ገለቴን ፈጣፊዳ waaqayyoon gooftaan guyyaa har'aa kanaan kan nu ga'e ayyaana kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galatameef ololu kan jedhe nuuf haa ta'u. Egaa akka sagantaa keenyatti sagantaaleen manni kiristaanaa keenya guyyaa har'aa kana dabarsitu ayyaana guddaa kana irratti bifa argaa turtaniin qajeelfamaa abboonni kadhannaadhaan nu eegalaniiru jechuudha. Kanatti aansuudhaan kan nuti deemnu gara faarfannaa barattoota dilbataattidha. Barattoonni dilbataa mana kiristaanaa arfan irraa dhufan walitti qindaa'anii faaruu yookaan immoo yeedaloo yaareen nuuf dhiyeessu kallattiidhumaan isaan wajjiniin waaqayyoon galateeffannaa gara barattoota dilbataattiin sun.
በመስቀል አበሬ በመስቀል Yeah.
Yamenya rebeki nani, manuke no ebuga chene dote. ይጅራት ዋቀየን ገለቴን ፈና እግዚአብሔር አባቶች ካህናት ለተልእኮ ምስጢር የምትፋጠኑ ዲያቆናት የአጥቢያ ሰባኪያነ ወንጌል አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? ድምጻችሁ አይሰማም። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን መጣችሁ? አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። እንኳን ለ2017 ለመስቀሉ በዓል ለዳመራ በዓል በሰላም በደስታ አደረሳችሁ አደረሰን። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ምስጋና ያንሳልና በድጋሚ እልል ብላችሁ አመስግኑት። እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛሬው ዕለት በፍቅርና በአንድነት ከሩቅም ከቅርብም የሰበሰበን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነውና ለአምላካችን ከፍ አድርጋችሁ አንድ ጊዜ እልልታ እና ጨብጨባ አቅርቡ። አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ምስጋናችንንና ጨብጨባችንን ይቀበልልን። ኤጋ ጉያ ራከና ዋቀዩን አቀፈዳፊ እየመይሳት እዶ አዳዳራ እዶ ከነት ወልት ከኑ ቀቤ አያና ዳመራ ከና አከ ቀበኝኑፍ ፈጎራይስ ዮራይስ ከኑፍተን ማቲን ዋቀዩ ደቂቃናፍ ከነሜፍ ሰገሌ ዋቀዩ ወሊትን ኢላላ ዋቅኒ አቦተ ኬኛ ቆሪች ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃንሳ ከኑልፋት ፊ ከንገለቱ መኑፋተው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የተሰጠኝ ደቂቃ ጥቂት ስለሆነች በዛሬ ዕለት እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደፈቀደልን ከኔ ጋራ አብረን የምንማማረው በዚህ በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ርዕስ አድርገን ቃሉን አብረን እንማማራለን። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ይላል። ኤጋ ሰበ ዋቀዮ ጉያ አራከና አከ ፌዳፊ እየመ ዋቀዮቲ ገላትያ ጃ ኩዳ አፉር ረጀቸ ጅሩ mata duree taasifannee waliitiin ni ilaalla. Fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhalaa dhaadhannoon kamumtuu narraatii yaa fagaatuu jedha. ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ይላል። ይሄ ቃል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ገላትያ ሰዎች የጻፈው መልእክት ነውና የምናገኘው ቃሉም ደግሞ በገላትያ 6:14 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እኔና እናንተ በዚህ ቦታ ላይ ተሰብስበን በዚህ ቦታ ላይ በዓመት አንድ ጊዜ የምንሰበሰብበት ምክንያት በመጀመሪያ አንስተን ቃሉን አብረን እንማማራለን። እንግዲህ ስንዱ እመቤት የሆነች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዛሬው ዕለት በዓመት አንድ ጊዜ ዳመራ ብላ ወደ ከተማ ከቤተ ክርስቲያን ወጣ ዳመራ ወደ ተደመረበት ቦታ ትወጣለች። ስለዚህ ይሄ ታሪክ ደግሞ ከየት መጣ? ቤተ ክርስቲያንስ ምን አይነት መስረጃ ይዛ ይህን በዓል ታከብራለች የሚለውን ልብ ብላችሁ ስሙ። እንግዲህ የታሪኩ ባለቤት የሆነች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅድስት እሌኒ ይህንን ታላቅ በዓል
ዛሬ እኔና እናንተ እንድናከብር፣ ዛሬ እኔና እናንተ እንድንባረክ፣ ዛሬ እኔና እናንተ እንድንቀደስ እለኔ ቅዱስ የዳመራውን በዓል ባለ ታሪክ ወይም ደግሞ ታሪክ የሰራች ቅድስት እሌኒ ናትና የዛሬ በዓል የዳመራ በዓል በመባል ይጠራል። ስለዚህ ዳመራው የሚባለው ቃል ከግዕዝ የተወሰደ ሲሆን ዳመራ ማለት ደመረ፣ አንድ አደረገ፣ ተቀላቀለ ወይም ደግሞ ጨመረ በሚለው የግዕዝ ቃል ሲሆን ወደኛ ስናመጣ መደመር፣ በአንድነት መሰብሰብ፣ በአንድነት መባረክ፣ በአንድነት መቀደስ ማለት ነው። እንግዲህ ወንድሞቻችን፣ የከተማችን ወጣቶች፣ የቤተክርስቲያን ልጆቻችን ይህንን ዳመራ ደምሮልናል። ይሄ ዳመራ ስታዩ እንግዲህ በራሱ ፍቃድ ወደ አንድ ቦታ አልመጣም። ከተለያየ ቦታ እንጨቶችን ሰብስበው ከተለያየ ቦታ ወደ አንድ አምጥተው አንድ ላይ ደምሮልናል፣ አንድ ላይ አቆሞልናል። መደመር ማለት እንደዚህ በአንድ ልብ በአንድ ሀሳብ ወደ አንድ መሰብሰብ ማለት ነው። ስለዚህ እኛንም ዳመራውን ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅን በእግዚአብሔር ፍቅር በአንድነት ወደ አንድ እግዚአብሔር አምላካችን ሰበሰበን። መደመር ማለት ይሄ ነው። በአንድነት መባረክ ማለት ይሄ ነው። በአንድነት መቀደስ ማለት ይሄ ነው። የዳመራ በዓል ሲባል እንጨቶችን ብቻ ዳመራውን ብቻ አንድ ላይ ደምረናል ማለት አይደለም። ስለዚህ መስቀሉን ያገኘችው ቅድስት እሌኒ በዛሬው ዕለት የመስቀሉ ቦታ ያገኘችው መልአከ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ገናናው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል በራእይ ተገልጾለት እሌኒ እሌኒ ብሎ ጠራትና ካህናትን ሰብስብ፣ ጸሎተ ዕጣንን አድርሱና ከዛ በኋላ ዳመራውንም በአንድነት ይደመርና የዕጣኑ ጢስ ወይም ደግሞ ጢሱ ከሦስቱ ተራሮች መካከል አንዱ ላይ ያርፋልና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በዛ ውስጥ አለ ብሎ ለቅድስት እሌኒ ተነገራት። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። Bagattiin singee kabajamoo hojii gaggeessaa manneen amantaa aanaa iluu kabajamtoota abbootii amantaa manneen amantaa naannaa magaalaa Tajiirraa dhuftan kabajamtoota warreen amantaa ortodoksii fi keessummoonni biroo sagantaa addaa kanarratti argamtan kabajamtoota jiraattota magaalaa keenya haadholeen abbooleen obboleettiin obboleessi hundi keessanuu kabaja ayyaana masqalaa bara 2017 baga ittiin singee baga nuun ga'e jechuun barbaada. Kabajamoo obbo Biraanuu Qalbeessaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa magaalaa Tajii, kabajamtuu aadde Buzuna Shadara hojii dhimmoota gurmaa'insaa aanaa iluu, kabajamtoota hooggansaa fi koree qindeessituu mana qopheessaa magaalaa Tajii, kabajamtoota hooggansa gandoota magaalaa Tajii duraan dursee baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan ayyaana kabajamaa kanarratti ayyaana kana yoo kabajnu kabaja ayyaana kanaa waan baay'ee adda taasisa. Bara 2017 kana keessa uummanni keenya daangaadhaa hanga daangatitti yeroo itti nageenya isaatti labsatuu fi isgootadhaan malkaa irratti bahee itti kadhatuu fi akkasumas mootummaan keenya mootummaan ummataaf filatame yeroo itti
gurmaa'insa sadarkaa tajaajilummaa isaatiif sadarkaa ganda hanga sadarkaa olaanaatti ijaaree uummata biraan ga'uudhaaf kanarra dhaabbanneet ayyaana masqalaa keenya kabajan. Kanatti aansuudhaan yeroo ayyaana kana kabajnu nageenya magaalaa keenyaa akkasumas ayyaana irreechaa fuula keenya dura keenya jiru qaamolee nageenyaa waliidhaan ta'uudhaan utubaa nageenyaa ta'uudhaan magaalaa akka eegnu ergaan kana hoo dabarsin kanatti aansuudhaan ayyaana keenyas kabajuudhaaf ayyaana kana uummanni keenya ayyaanota waggaa booroon dhufanii fi miira ittiin yaadatamanii fi kabajama qabudha. Akkasumas waqtileen itti kabajamtoota hawaasa keenya fi hiika fi ergaa dhama qabu dabarsuudhaan achii dhuftee ganna lallabaa buleeyyii gola hawaasummaa gammachuudhaan tibba birraa yeroo gaarii dirree fi ooruun magariisaa uffattee ittiin mul'attu oomishni itti mul'atu yeroo abaaboon itti daraaruu fi loon marga quufanii gara hora gaggeeffamanidha. Waqtiin ayyaana masqalaa dachee roobee gannaan dhoqqee taanee qorsee biiftuu hurriidhaan haguugamtee soqee riqicha ta'ee ganna irraa birraatti kan ceesise ayyaana kabajamaadha. Ayyaanonni masqalaa uummata Oromoo birattis jaalalaa fi tokkummaa kan kabajamuu fi kan arjoomamu malee waaqin keessa kan hin jirre ayyaana quufa fi sugaati. Kanaafis masqalli mootii ayyaanati jedhamee uummata Oromoo biratti miira addaan kabajama. Uummanni Oromoo biratti booqan birraa taatee wal jijjiirraa yeroo dhufuu fi quufa osoo hin taane sochii hawaasummaa fi dinagdee sababa rooba cimaa gargar fagaatee ture deebisee jabaachuun ilmaan namaa imala haarawaa qopheesse. Hawaasa ganni gargar fageessee deebisee haaromsa. Qeerroo fi qarreenis guubee fi shinooyeedhaan taphachuudhaan qe'ee tokko irraa gara birootti imalanii misiraachoo simannaa ayyaana labsu. Hordoftoota amantaa kiristaanaa birattis masqalli ayyaana yaadannoo fannoo Yesuus Kiristoos ta'ee kabajama. Hordoftoonni amantichaas jaalala waggaa Waaqayyoo dhala namaatiif qabu guyyaa itti dinqisiifatanii fi galateeffatanidha. Yesuus Kiristoos jaalala ilmaan namaatiifis jecha sababa dhiifamuu fi cubbuutiin tokkicha ilmaan isaa gara biyya lafaatti erguudhaan wareeguu isaa yaadachuudhaan araara fi dhiifama guyyaa itti lallabanidha. Kanaafis hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaanni masqalaa guyyaa yaadannoo fi mallattoo jaalalaa fi araaraa dhiifamaa ta'eetu kabajama. Akka magaalaa keenyattis hojiiwwan gama bu'uuraalee misooma fi eegalame akkaataa itti fufsinu magaala miidhagduu shaggar lammaffaa goonee dhaloota akka dabarsinu fi uummanni magaalaa tajii hojiiwwan hojjennu hunda yaadanis akkasumas beekumsa qabaniin nu cinaa akka dhaabbatan magaala keenya magaala hawwattuu fi miidhagduu akka waliin taasifnu waamicha koo dabarsuun barbaada. Dhuma irrattis seenaa fi duudhaan gabbataa akka kudhaamannee rakkoo har'a ittiin furamnu egeree boruu magaala keenya ittiin galaa dhalootaa taasifachuu fi guddina magaalaa keenyaa kallattii maraan itti mirkaneessinudha. Dhuma irrattis yeroo ayyaana keenya kabajnu uummanni kun uummata kabajamaadha waan ta'eef iddoo guyyaa har'aa kana asitti gaafa argamnu tokkoof ayyaana masqalaa gubaa iddoo akka magaalaa keenyatti argamnee ayyaana masqalaa keenya simachuudhaaf. Inni lammaffaan abbaan keenya dhuma irrattis uummanni as jiru kun karaa ba'a biiftuutti garagalee isgootaa qaama mootummaattis qaama haala jiruttis araarri uummata Oromoo akka labsamu kabajaan dhumarratti isaan naffeerraa kanatti taasisuudhaan kabajamtuu aadde Buzaayyoon haasaa gabaabaas ba'anii uummata magaalaa keenya uummata jaalatamaa kabajamaa akkanatti miidhagamanii asitti argaman kanaaf haasaa gabaabaa akka isaan nu dabarsanan asitti affeeraa haamileedhaan nu simadda. Akkam jirtu nagamu
akkam jirtu saba Waaqayyoo nagaa Waaqayyoo bara baraan isiniif haa ta'u. Sababni isaas bakka nagaan hin jirreetti haara galfiin hin jiru waan ta'eef. Bakka nagaan hin jirreetti boqonnaan hin jiru. Bakka nagaan hin jirreetti gammachuutu hin jirre waan ta'eef ammallee dabalee baga nagaan dhuftan nagaan isiniif haa baay'atu. Kabaja ayyaana masqalaa bara 2017 guyyaa irraa kabajamaa ture. Kunis kabajamoo hojii gaggeessaa olaanaa mana amantaa qulqulloota Ortodoksii Tawaahidoo Madaalami Tajii kabajamtoota obbo Dajanee Guutamaa hojii raawwachiisaa mana qopheessaa Tajii akkasumas kabajamtoota hordoftoota amantaa kiristaanaa hunda kabajamtoota luboota mana amantaa hunda kabajamtoota daaqonoota manneen amantaa garaagaraa irraa warra dhuftan hunda kabajamtoota barattoota dilbataa mana amantaa hunda irraa dhuftan hunda baga geessan baga gammadanii jedha. Duraan dursee ayyaana masqalaa bara 2017 kana adda taasisu keessa wantoota sadi ta'uu isaa sirriitti ibsuu qabna. Kunis akka biyyaatti yookaan akka naannoo keenyaatti tokkoffaa yeroo riifoormiin akka Oromiyaatti darbee akka godinaatti akka aanaatti fi akka sadarkaatti akkasumas magaalota fi mana qopheessaan kan taasifame ta'uu isaati. Lammaffaan yeroo mootummaan jijjiiramaa hojii misoomaa hojii dimookiraasii lafa qabsiisuu keessatti kan argamuu fi sadaffaan immoo yeroo itti biyyi keenya biyyoota sadarkaa alaa yookaan immoo biyyoota addunyaa waliin hiriirtee kan argamtu ta'uusaa adda taasisaa jechuudha. Ayyaanni kunis ayyaana uummataa waan ta'eef waliin kabajuuf uummanni keenya nageenya barbaada waan ta'eef nageenya keenya immoo hundi keenyayyuu abbaa nageenya taanee tikfachuun qooda guddaa qabna jechuudha. Kanaan wal qabatee uummanni aanaa iluu bakka jirrutti nageenya keenya tasgabbeessu yookaan tikfachuun gahee guddaa akka taphannu taasisa. Xumura irratti ergaa qabnu ayyaanota guguddaa nu fuuldura sadiitu jira. Ayyaana naannoo Finfinnee Irreechaa irratti hora al-sadee fi akka aanaa iluutti immoo naannoo saddeeqa yookaan immoo ganda buutii talgoo irratti kan irreeffatamudha. Isa sana irratti waamicha hundi keessanuu akka irratti argamtan waajjira dhimmoota gurmaa'insa ummataatiin sinnaaffeera. Xumura irratti hojii misoomaa nageenya dimookiraasii hundi keenyayyuu lafa qabsiisuuf tumsaanaa hojjennu jenna. Waaqayyo biyya keenya haa eegnu. Eebbifamaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Eshi kantiibaa keenyaa fi aadaa fi turizimii waaqayyoon isaan haa eebbisu sagalee jireenyaa isaan haa dhageessisu nu galateeffadha. እንግዲህ የከተማችን ከንቲባ አቶ ደጀኔ ጉተማ ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑልን። አሁን እንግዲህ የመጨረሻ መልእክት ነውና ሁላችሁም እስቲ ከተቀመጣችሁበት ቦታ ብድግ በሉ። የተቀመጣችሁ ቆም በሉና የመጨረሻ መልእክት ሰምተን በከተማችን ከንቲባ ዳመራው ይለኮሳል ማለት ነው። በመጀመሪያ ካህናት አባቶች ወደ ዳመራ ይሄዳሉ። እዛ አካባቢ ክፍት አድርጉልን። በመስቀሉ ከባረኩ በኋላ የከተማችን ከንቲባ አቶ ደጀኔ ጉተማ ችግሩን ይለኩሱልናል። Badana fitana waliti dana manoi paguna Ichetin argate Oditin illene Barbacha yodimtu Jerusalemini Amantin argate Vanno Yesusini Arris garadan fue lugar
masqala Kawaaidoo boonsee Utuu biyya keenya Birmaadummaa labsee Ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni Kunooni mul'ate ni argame fannooni akkamiin dhookataa ni argame fannooni dhugaan badee nafuu ni argame fannooni turee injifataa ni argame fannooni fannoon humna qabaa ni argame fannooni yoomuu ni mo'ataa ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni ni dubbanna yoomoo ni argame fannooni abdooksina seenaa ni argame fannooni mormatti dandeetu ni argame fannooni dhaloota barsiisnaa ni argame fannooni daangaa biyya keenyaa ni argame fannooni ittiin kabachiisnaa ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni dhugaan calaqeedha ni argame fannooni warqeerra kan caalu ni argame fannooni fannoon qulqulluudha ni argame fannooni kijibni nawwaalu ni argame fannooni diinonni fannoodha ni argame fannooni sichi lafa laalu ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne Mallattoodha argamsa fannooti barreessaa raddaan dhufee dhugaa mul'isuufi ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni Kunooni mul'ate ni argame fannooni akkamiin dhookataa ni argame fannooni dhugaan badee nafuu ni argame fannooni turee injifataa ni argame fannooni fannoon humna qabaa ni argame fannooni yoomuu ni mo'ataa ni argame fannooni ni argame fannooni ni argame fannooni ni kaana edenne ni argame fannooni ni dubbanna yoomoo ni argame fannooni abdooksina seenaa ni
wanti dandeetu argame fannooni dhaloota barsiisna.